สองภาษาเล่มหนึ่งหน้าที่70ปึ่งคู่มือคู่ปหนึ่งนิทานหมดงามกับจักจั่นในฤดูหนาวมื้อหนึ่งพวกหมดงามพากันขนเครื่องกินออกมาตากแดดให้แห้งเวลานั้นมีจักจั่นตัวหนึ่งมาเห็นก็เลยขออาหารน้ำหมดงามหมดงามตัวหนึ่งถามว่าเป็นหยังเจ้าจึงบ่สะสมอาหารไว้กินในฤดูแล้งคือพวกเฮาจักจั่นตอบว่าข้อยบ่มีเวลาเพราะว่าข้อยแอบร้องเพลงหมดงามทั้งหลายพากันหัวขวัญหมดงามตรงนั้นเว้าอีกว่าดีแล้วเมื่อเจ้าเมาแต่แอบร้องเพลงในฤดูหนาวก็ฝึกไปเถาะอย่าได้มาขอกินอาหารนำพวกเฮาอีกเลยSống ngự tập 1 Trang 70 Sách giáo viên lớp 1 Truyền cổ tích Kiến ca và con ve sầu. Vào một ngày mùa đông, bọn kiến càng đua nhau đưa thức ăn ra phơi nắng cho khô. Lúc đó có một con ve sầu đến thấy mới xin thức ăn với kiến càng. Một con kiến càng hỏi rằng tại sao bạn không tích trữ thức ăn để dành ăn trong mùa hè như chúng tôi? Ve sầu trả lời rằng tôi không có thời gian bởi vì tôi tập hát. Các con kiến càng đưa nhau cười nhạo. Con kiến càng đó nói thêm rằng tốt rồi, khi bạn chỉ mải mê tập hát trong mùa đông thì cứ tập đi thôi, đừng có đến xin thức ăn với chúng tôi nữa luôn. เพื่อนๆจือ Subscribe สนับสนุน Channel แน่เด้อ